Kakak. Sayang kakak. Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum semua. Kali ni Mami dan Daddy diberi rezeki oleh Allah lagi sekali untuk bawa adik dan kakak holiday. Okay, untuk kali ni perjalanan kami adalah menuju ke Switzerland. Alhamdulillah, ini bukan first trip kami untuk perjalanan yang jauh. Okay, tapi yang ini sangat special sebab Mami dan Daddy nak tunaikan impian adik dan kakak untuk main salji betul-betul. Main puas-puas. Trip kami kali ni panjang sikit. InsyaAllah kami akan explore beberapa tempat yang bersalji tebal di Switzerland. Misi Mami and Daddy adalah untuk mencipta kenangan indah bersama adik dan kakak. InsyaAllah. Let's play together. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah before we begin. Bismillah before we play. Bismillah say it from within. Make it a part of every day. Bismillah in the name of Allah, the most gracious and merciful. May His precious blessings flow when we say Bismillah. Alhamdulillah, that was fun. Perjalanan bermula dari KLIA. Okay, kami fly dengan Qatar Airways. Okay, tapi naik pesawat MAS. Sebab Qatar ada code share dengan Malaysia Airlines. Okay, untuk flight panjang, okay, then transit kami 4 jam dekat Doha sebelum sambung ke Zurich. Okay, kali ni kami tak bawa twin stroller sebab saiz dia memang agak besar. Okay, macam susah dan dia bukan untuk kita bergerak di dalam salji. So, kami last minute decide untuk beli wagon ni dekat Shopee. Masya Allah. Okay, seller tu sangat membantu. Okay, kita orang contact Lala Move untuk terus pick up dekat tempat seller dan terus bawa ke rumah kita orang. Dan wagon tu sampai pukul 4 petang tadi. Okay, baru je sampai dan terus boleh guna untuk flight kami pada malam ni. Rezeki Allah atur cantik sangat. Subhanallah. Okay, sebab kalau tanpa wagon ni, memang ke laut lah Mami dengan Daddy nak kejar anak-anak kat airport ni. Cuma untuk wagon, kita akan drop dekat kaunter yang barang-barang besar tu. Dan wagon ni dia tak akan transit dekat Qatar. Okay, dia akan direct pergi ke Zurich. So, flight kami tengah malam. Okay, jadi lepas je check in, kami terus lepak kat lounge. Alhamdulillah, kami dah selamat sampai di Qatar Airport. Kalau anak-anak memang tak pandang kiri dan kanan dah, terus je cari satu benda ni, iaitu Giant Yellow Bear. Yes, yang ni lah, okay, patung berwarna besar bawah lampu tu. Almost every year ada je gambar dengan patung ni. Tapi pelik lah, patung ni dia tak pernah tua, tak pernah kurus. Okay, still maintain je posing yang sama.
Alhamdulillah, that was fun. Okay, bukanlah Mami ni nak lupa daratan ke atau nak condemn airport negara sendiri. Tapi, ya, look at Qatar Airport ni. Playground ada kat setiap corner ya. Boleh dikatakan di setiap corner akan ada je playground. Sebelah playground tu, diorang akan sediakan family area. Okay, yang selesa. Okay, tempat duduk selesa, boleh baring, boleh rehat, ada TV. Okay, tak payah pun bayar untuk masuk lounge mahal-mahal. Okay, orang yang travel bawa anak boleh je lepak dengan aman. Anak-anak happy, main kat playground besar pula tu. Okay, parent pun tenang dan boleh beristirahat. Jadi kalau transit 4 jam ke, 6 jam ke, 8 jam pun tak terasa stres. Okay, anak ada tempat main yang menyeronokkan. Okay, mami daddy boleh duduk rehat. Okay, dan daddy boleh solat dengan tenang. Toilet pun bersih. Prayer area pun besar. Okay, nak dibandingkan dengan kita orang sebelum sampai ke Qatar ni kan, we all dapat dekat launch. International launch dekat KLIA agak, saya boleh kata kurang memuaskan lah. Okay, bila flight kami tengah malam, makanan pun tak begitu banyak. Boleh katakan banyak, bila buka tu kosong. Bayarannya sama je kan. And then tempat mainan kanak-kanak boleh katakan tak ada. Ada family area, tetapi hanya ada 2 set sofa sahaja. Dan dekat domestic lounge pun sama, ada kids area. Tapi mainan kat situ pun rasa macam dah bertahun dah ada yang dah rosak dan tidak ditukarkan pun. Jadi agak mengecewakan lah. Sedangkan kalau perkara tu ditambah baik, di-upgrade, sangat menyenangkan travelers. For sure, ramai yang suka transit dekat KLIA sebenarnya. Mami sebenarnya dah tak sabar dah. Dah lama sangat tak jejak kaki ke bumi Switzerland. Dulu travel masa bujang dari London, travel turun ke Switzerland, ke Amsterdam semua kan dengan kawan-kawan. Summer break, winter break, semua dah pernah rasa dah. Tapi kali ni special sangat, sangat-sangat lain. Okay, Mami datang bukan sebagai student, tapi sebagai mami dan sebagai isteri. Bawa anak-anak sendiri, tengok dunia yang subhanallah sangat indah. Masya Allah, rasa syukur ya Allah atas rezeki ni. Bukan semua orang dapat peluang macam ni. Dan mami dan daddy tak nak ambil rezeki ni sebagai satu rezeki yang ringan ya. Sebab mami tahu semua ni pinjaman darimu ya Allah. Jadi semoga perjalanan kami ni perjalanan yang penuh dengan keberkatan, diberkati setiap langkah kami. Okay, bawa kegembiraan untuk anak-anak dan bawa rezeki. Alhamdulillah, kami dah selamat sampai ke Zurich Airport. So dari airport ni kami naik train pergi ke Zurich HB. Actually mami dah suggest dengan daddy untuk naik tram je, tapi mungkin sebab first time daddy dekat Switzerland, so dia tak nak ambil risiko. Sebab tram station, bukan station lah, tram tu berada di luar bangunan airport, which is cuaca yang agak sejuk.
So kita tak nak ambil risiko anak-anak kena duduk kat luar lah. Okay, so ini adalah depan hotel kita orang, belakang tu hotel yang kita orang menginap. Kalau kami naik tram berhenti dekat area sini. So kami tak perlu ke Zurich HB, dia akan direct, kita boleh turun terus berdekatan dengan hotel. Tapi kalau kita naik train laju dalam 12 minit macam tu dari airport ke Zurich HB, kita kena stop di Zurich HB, kena naik escalator apa semua untuk ambil train lah. Okay, train dekat area sini juga. Okay, ini adalah kawasan Zurich HB. Dekat Co-op belakang tu adalah Zurich HB. So, ini kawasan attraction dekat Zurich. So, selama beberapa hari ni, inilah laluan kita orang berjalan kaki, kadang-kadang naik tram. So, kalau nak jimat, kami naik tram. Dan kita orang sepanjang berada di Switzerland, memang langsung tak ambil travel pass. Okay, sebab travel dengan anak-anak ni santai-santai. Jadi benda tu akan merugikan sebab bukan hari-hari kita orang akan ada ekstrim punya journey kan. Jadi we all habiskan masa berjalan kaki. Kalau penat, okay, boleh ambil tram dan kanak-kanak free. So tak perlu travel pass. So bergantunglah pada situation. Kalau you all datang semuanya adults dan memang nak perjalanan tu tak panjang kan, so banyak untuk keluar ke travel pass tu sangat-sangat berbaloi. Say his name to see the light. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. We say his name so we will know he's with us now. Everywhere we go, every bite we take, every move we make, we say his name in love and praise. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our Prophet said, Muhammad Rasulullah. Bila travel dengan anak-anak, tak boleh hektik sangat. So, kena gaya travel slow-slow, style orang kaya kan. Walaupun kita cuma berangan je kaya, InsyaAllah akan jadi kaya. Okay, biasanya kami keluar jalan-jalan lepas breakfast, which is memang hari-hari mami akan masak. Dan biasanya sekali sajalah kita orang makan kat luar sebab makanan kat luar agak mahal. Okay, so biasanya kami keluar jalan-jalan dalam pukul 10 pagi macam tu. Santai-santai je jalan, okay. Lepas tu bila anak-anak dah penat, okay, balik rehat dan mami masak untuk makan lunch. Makan dekat luar ni, sekali makan untuk 4 orang dekat Zurich ni boleh cecah 100 Swiss franc. Okay, tu pun belum fancy-fancy restoran lagi ya. Just restoran Pak Arab biasa-biasa je. Okay, sebelum datang ni mami dah awal-awal dah kira bajet. So kita dah set dah, sehari sekali je makan kat luar. Okay, selebihnya mami akan di dapur. Okay, so disebabkan tu kita orang sewa penginapan yang ada kelengkapan memasak, dapur, peti sejuk semualah. Okay, supaya mudah. Malam ni pasang Ariza tu dia.
Airah kat belakang. Adik, wait mami. Adik. Stop, adik. Dah stop. Ada train nanti kena langgar macam. Wait lagi, kesian ni ha. Jadi dah lama tak pergi gym. Selama mana dah? Semua hidup. Tu trend punya. Sambil Mami bawa anak-anak jalan sekitar Zurich ni, Mami teringat satu benda. Zurich ni bukan sekadar bandar moden dan bersih tau. Dia juga antara bandar tertua di Switzerland. Kalau nak tahu, Zurich ni asalnya penempatan zaman Roman. Lebih 2000 tahun dulu. Dulu orang Roman panggil tempat ni Turicum. Masa tu dia jadi tempat kutipan cukai dari sungai. Okay, sebab tu banyak sungai kan? Lepas tu, slowly Zurich berkembang jadi pusat perdagangan dan sekarang dah jadi pusat keuangan dan ekonomi terbesar di Switzerland. Tapi walaupun kaya, bandar ni masih tenang dan sangat terjaga. Seriously, last waktu Mami datang time student dulu, macam tak ada banyak beza. Okay, macam sama je. Dan yang Mami paling suka, orang sini sangat sopan dan respectful. Bila jalan, semua orang akan jaga jarak, senyum, tak tolak-tolak. Dan kalau nampak kita struggle dengan anak-anak ataupun dengan stroller, ada je yang akan offer tolong. Okay, walaupun bahasa tak sama, tapi vibe mereka sangat ikhlas. Dia ada kubah merah. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you see the moon? Can you see the sun? Allah made a light the day on earth for everyone. Can you see the stars twinkling in the sky? Allah made them shining bright so we can see at night. Allah can see me, Allah can hear me, Allah can see me, Allah can hear me. Wherever I am, Allah is with me. Wherever I am, Allah is with me. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you hear the birds singing from the trees? Allah made them beautiful for you and I to see. Jom. Inilah dia muka budak dua orang yang kelaparan. Okay, jalan sejuk-sejuk, memanglah cepat lapar. So, kita orang singgah dekat satu kedai ni. Memang Mami dah check kedai ni sebelum kita orang sampai Zurich lagi. Ini kedai, tak silapnya kedai Pakistan. So, dia jual macam-macam jenis pizza dan kebab.
Cuma original doner kebab macam Mami makan dekat London tu tak ada. So ini kebab biasalah, kebab style Europe yang biasa. So we all decide untuk ambil large pizza memandangkan semua lapar. Dan tengok tu sampai sekejap je, pizza sampai panas-panas. Mami pun dah tak ingat nak record, terus makan. Dan sebenarnya Mami rasa Mami sempat makan satu slice je. Anak-anak makan banyak. Sedangkan inilah first time diorang makan kebab pizza. So sangat tak sangka yang diorang suka dengan ada daging kebab yang banyak dekat atas tu. So yang ini, pizza ni Mami dah rasa macam dah next level dah sedap dia. Tapi dekat Interlaken lagi sedap tau. Jadi nanti Mami tunjuk pula kedai kebab pizza dekat Interlaken. So kita layan tengok anak-anak makan, isi perut sebelum we all teruskan perjalanan. Yang ujung tu lepas sikit masuk dalam. I have a very special friend, and Daddy is his name. O D-A-D-D-Y, 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 and Daddy is his name. Oh, I have a very special friend, and Daddy is his name. Oh, A-D-D-Y, 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 and Daddy is his name. Oh, I have a very special friend, and Daddy is his name. Oh, D-D-Y, 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 and Daddy is his name. Oh, I have a very special friend, and Daddy is his name. Oh, D-Y, 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 and Daddy is his name. Oh, I have a very special friend, and Daddy is his name. Oh, why, and Daddy is his name. Oh, I have a very special friend, and Daddy is his name. Oh, and Daddy is his name. Oh. Okay, lepas je habis makan pizza, Daddy pula craving ayam goreng. So kami singgah kat satu lagi kedai iaitu di ZFC, Zurich Fried Chicken. Okay, boleh Google je, semua kedai ni kat satu lorong je tau. Kalau tengok kat Google Map, macam jauh je location satu-satu kedai tu. Tapi sebenarnya sangat dekat. Okay, cuma jalan untuk ke area lorong ni dari sungai dekat Zurich, berdekatan dengan Zurich HB tu, jalan dia agak mendaki bukit sikit. Okay, yang best kat Zurich ni, halal food senang cari. Okay, especially dekat lorong belakang Landstrasse area dan dekat Old Town. Ada yang jual kebab, kedai nasi biryani, ayam, roti nan pun ada. So semua ada lah. Okay, so kalau travel lama dan rasa craving nasi, okay, boleh cari dekat area sini. Harga pun reasonable compare to fancy restaurant dekat Swiss ni. Okay, dekat area Zurich HB pun ada satu kedai India dan Chinese restaurant yang halal. Okay, dulu Mami pernah try dengan kawan-kawan, sedap, dan sekarang pun restoran tu pun still ada lagi. Cuma kali ni bila dengan anak-anak ni, selera anak-anak dia lain sikit kan, suka makan burger, pizza. So
And then lepas tu Mami pun lagi banyak masak dari makan kat luar. Sini kan kita asyik sini lah. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you see the moon? Can you see the sun? Allah made a light the day on earth for everyone. Can you see the stars twinkling in the sky? Allah made them shining bright so we can see at night. Allah can see me, Allah can hear me, Allah can see me, Allah can hear me. Wherever I am, Allah is with me. Wherever I am, Allah is with me. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you hear the birds singing from the trees? Allah made them beautiful for you and I to see. Can you see the fish swimming in the sea? Allah made them soft and white for you and I to eat. Allah can see me, Allah can hear me, Allah can see me, Allah can hear me. Wherever I am, Allah is with me. Wherever I am, Allah is with me. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. Can you see the bees falling on their knees? Allah made them fly from rose to rose upon the breeze. Can you smell the fruit hanging from the trees? Allah made them nice and sweet for you and I to eat. Allah can see me, Allah can hear me, Allah can see me, Allah can hear me. Wherever I am, Allah is with me. Wherever I am, Allah is with me. Allah is one. He is the only one who created everything. Allah is one. He is the only one. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi satu benda yang Mami suka sangat tentang Zurich ni, bandar dia kaya, bersih dan moden. Tapi rakyat dia macam tak ada rasa sombong tau. Walaupun nampak kita ni foreigner, orang Asia, bertudung, kan Islam. Tapi diorang macam tak ada double standard. Okay, and then tak ada horn bising. Diorang very respectful kalau kita nak lintas jalan. Tak ada rushing. Orang dia sopan, jaga kebersihan dan sangat berdisiplin. Even kita naik train pun, semua macam senyap je, polite dan tak ada nak main potong line kan. Dan for sure lah train dia sangat punctual. Okay, dan Zurich ni juga terkenal sebagai antara bandar paling selamat dan stabil di dunia. Okay, kalau jalan dengan anak-anak pun, Mami rasa tenang, rasa selamat walaupun jalan waktu malam. Okay, dengan cuaca sejuk, rasa hati tu rasa peaceful. Alhamdulillah. When I am down and all of my soul so weary, when troubles come.
the silence until you come to sit a while with me. You raise me up so I can stand no mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and all of my soul for weary, when troubles come. Setiap petang kami akan lepak dekat tepi Sungai Limat. Sungai yang lalu di tengah-tengah bandar Zurich ni. Okay, kat situ ada burung merpati, ada angsa putih. Mami bawa sikit roti, biskut dan anak-anak pun excited lah nak share dengan burung-burung. Okay, sumpah tau, momen ni simple je tapi rasa sangat damai. Duduk tepi tasik, anak-anak gelak, burung datang. Mami rasa bersyukur sangat dapat spend masa macam ni. Kadang tu tak perlu pun aktiviti mahal kan, asalkan hati tenang, anak-anak happy, itu pun dah cukup. Alhamdulillah. Waktu siang Zurich ni tenang, tapi bila malam Zurich ni ada aura pesona yang berbeza. Okay, waktu kami datang ni tengah persiapan untuk Christmas. Jadi lampu-lampu decoration Christmas ni sangat cantik. When we start something new, we say his name to bless it through. With the morning sun to the moon at night, we'll say his name to see the light. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our prophet said, Muhammad Rasulullah. We say his name so we will know he's with us now. Everywhere we go, every bite we take, every move we make, we'll say his name in love and praise. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our prophet said, Muhammad Rasulullah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. This is what our prophet said, Muhammad Rasulullah. Kami suka duduk tepi jalan atas bangku sambil tengok lampu-lampu, decoration Christmas, kerana orang-orang Zurich, turis pun ramai. Lepas tu boleh tengok tram lalu satu demi satu, orang berjalan laju, ada yang baru balik kerja, ada yang santai-santai, girlfriend, boyfriend. Okay, Mami suka sangat tengok gelagat manusia ni. Okay, malam tu adik tertidur awal, mungkin sebab penat sangat kan, banyak berjalan pada waktu petang. Tapi bagi Mami, momen ni priceless. Okay, kadang-kadang hidup yang sibuk ni, hidup kita yang sangat sibuk ni, kita lupa untuk nak duduk sekejap dan tengok dunia sekeliling. Okay, malam-malam macam ni, Zurich ajar Mami dan Daddy untuk berhenti, untuk rasa dan bonding bersama dengan anak-anak. Happy tak? Ayah? Kakak, Mami asuh. Ayah? Nak happy?
Hafiz? Kakak penat lah. Kakak boleh tahan ni, saya lagi nak jalan jauh ni. Ya, ni memang takkan sedar dah. Lagi naik? Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. So, satu pagi tu, rasanya hari ketiga, kami buat keputusan yang spontan, iaitu jom kita pergi Milan, kita redah je. Sebab Mami dan Daddy memang tak ada langsung plan waktu kat Malaysia yang kita akan pergi ke Milan. Tapi bila rasa macam agak bosan kat Zurich, tak ada apa-apa nak buat, so kami pun carilah tempat yang terdekat, yang dekat, luar daripada planning kami, tempat-tempat di Switzerland tu. Jadi yang paling dekat adalah di Milan. Lebih kurang 4 jam sahaja untuk naik train. Alhamdulillah, kami sempat naik train agak awal, dalam jam 9 pagi. Okay, sebab plan asal nak balik Zurich sebelum tengah malam. Okay, sambil Mami tunggu Daddy beli tiket ke Milan, Mami nak share sikit info tentang Zurich HB, atau nama penuhnya sebenarnya adalah Zurich Hauptbahnhof, lebih kurang macam tu lah, korang Google lah ya. Ini adalah stesen kereta api utama di Zurich dan salah satu yang terbesar dan terbusy di Eropah. Okay, so dari sini of course lah korang boleh naik train ke mana-mana sahaja tempat di Eropah. Contohnya macam kita orang lah nak pergi Milan. Okay, dari sini juga you all boleh pergi Paris, Bern, Geneva dan semualah. Okay, selepas ni lusa kami akan ke Interlaken melalui Zurich HB ni juga. Yang bestnya stesen ni lengkap sangat. Okay, ada supermarket, co-op pun besar kat dalam ni, ada farmasi, ada bakery, kedai baju pun ada. Okay, convenience store, banyak pilihan ada. Jadi kalau nak beli last minute snack ataupun barang anak-anak, sangat senang. Boleh datang je kat sini. Hari Ahad pun buka. Cuma satu je, makanan halal agak limited. So kalau nak makan, Mami suggest tapau awal-awal dari luar. Kat dalam train ni kita boleh makan, atau standby roti, snack sendirilah. Okay, toilet kat sini memang tip top. Cuma kena bayarlah, tapi sangat bersih, siap boleh mandi lagi. Jadi untuk traveller yang singgah sekejap memang sesuai. Dan kalau korang travel light ataupun tengah tunggu train untuk pergi ke tempat lain, dekat sini ada local station juga. So boleh simpan luggage untuk sementara.
Jadi let's go, kita akan ke Milan. Let's play together. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah before we begin. Bismillah before we play. Bismillah, say it from within. Make it a part of every day. Bismillah, in the name of Allah, the most gracious and merciful. May His precious blessings flow when we say Bismillah. Alhamdulillah, that was fun. Sepanjang perjalanan ke Milan, Masya Allah, view dia subhanallah sangat cantik. Okay, Mami tak expect sebenarnya view yang secantik ni. Winter landscape. Okay, ada setengah tempat tu dah nampak dah salji tutup bumbung rumah. Okay, ada kawasan tu ada pokok-pokok semua dia putih. Ada gunung salji macam dalam postcard tu. Okay, so dalam train ni pun selesa. Okay, kami bawa makanan yang cukup. Okay, anak-anak duduk diam, behave, dah standby mainan diorang kan. Ada table untuk makan dan semua excited tengok view kat luar. Mami pun ambil peluang, reflect betapa indahnya ciptaan Allah Ta'ala. Dalam hati Mami cuma mampu ucap Alhamdulillah. Dulu masa bujang, travel dengan kawan-kawan. Tapi kali ni bawa anak-anak, bawa husband, tengok dunia ciptaan Allah ni. Rasa syukur tu rasa lain sangat. Dan untuk you all, kalau travel musim winter, naik train dari Zurich ke Milan ni memang Mami highly recommend lah. Okay, sebab kita boleh rest. Daripada kita sewa kereta agak bahaya, jalan dia licin. So sebaiknya naik train sahaja. Okay, untuk next episode, Mami akan share perjalanan kita orang di Milan. Sebenarnya dekat Milan kami kena scam. Agak banyak juga duit yang habis. Tapi apa pun, Mami tetap akan share apa yang bestnya dekat Milan dan makanan yang affordable, sedap dan banyak. Okay, jumpa next episode. Assalamualaikum. Don't forget to click the like button and subscribe to my channel.